Abonjorera kurwase chiro ya mugonga batugutera robotenene rw'echiro eyo aso musingi buna chibesa cy'umurai bense umuske wira muruta rwete tichabagetwe aso burunge ukwana basaki bamangana nigo habamenye nabo bwatani ba bonjorera ime ya mugonga nigo baganire hobokarari rw'echiro yugotenene gwali morioka weke wizara yebyombeso nane na koleto botereru aso rogongoru mulikitu Gilbert Kopi norobotirwa sinchira yubikira ababwatani nabo igo abanyabiasara kurwase echiro ya mugonga lituko lya lero mpanya ko bagwe sokya na gutuguterare komiti nabo igo boteneneri bwanya ko bako barobo boteneneri bw'echiro ya mugonga wa mama muzilale wa mama muzilale bado mapambano bado mapambano Bwana kwa miti ya buliru bwana kolira atoka leo bwene ekero solo kana moraita liko kora moraivu ayebuya twamobekire isiko nande sibo mindo banya mwanjiko ngaboro teka kibarai bana chora tumbayo mbono toko chikoreka chora baraya Bueno, tikata chore komi kera atorai, toka drena malendelera, ekiagere toro que se disaba. Bodi, ekora tito nyoro yo tokade, dago boku, dago mosaika, takina tenenera kene. Ona pati waeneli sakareli mo, tafadhali. Tufanye maombi, Mungu anguke hapa Mooma, asunguke, atupe ya ndani, ndio tuweze kufanya kazi ya Mugonga. Sisi kama kwa kirote, tukwa komiti yetu. Tutayo, komiti yetu ndio ndio na njema tena. Wewe kwa yote. Ndio. Wana kulekosa, tongwa komiti yetu kitu cha kuchora bantu, abara turai na abara turasana. Patungekana ni batuzi ali tutatu. okwana n'abasaki amangana asensemo ya mugonga Hezbon Karanja oyuro mokonyi bw'umurai o Chamber of Commerce niganya ko bagwereseranga umusingi nororo batumeka buna abarai ochunyera ko bagutuguterare ekomiti yanya ko bagigotenera oburai bw'echiro ya mugonga. Fictitious payments and creating of fake vendors. Chiba sanchire chiarwetu ne president 1 million chiarengete ko bana biashara lakini chiba se chabeta kuriegu na ne committee abwasa bana biashara ba mugonga batanyote no nyenduru twaba impeach officially kuru abisi e committee ncha asa matuko kuru maigarkeigo babete bagobeta chiduka cha bana biashara bagusanga chibesa aho bengene cha security bago chiko employee abantu bakora mangana security akibikira ko kwateri abantu bari bahe ground bakora mangana security mbai ino ya security igo batabire buna obutumeki obube bwa mamlaka gosoboteneneri bwana ko kobekwa ase nkira etariengia abo igo bakora imboranya ko bakora ase nkira yo bwasyoku abuse of the office, failure to implement public policy and becoming conduct, extortion and bribery, misuse of power and irregular allocation of stores. Boniga nabagukwana njira teyo obuteneri bwa mugonga mune market bunyara ko babugotenerwa asenjirere ndonge nara abatungeti abanya nabo yiga bonjire kurwa sensemo ya mugonga ngori boteregetembe kurwa sensemo ya machoko bra bwe maritana nche Gilbert.